yang mau. Channel tu bukan kau. Ke Baningkong yang aku beli kipat ba nampak ya kan program kalau bangga dari Masam di Kastil Baningkong bangannya yang lama di Masam Pelat Menteri ban ya ban aji keren lama bagi kasih jentia teh hak ni kapor ngasau ban ai ka jingero ke Bakerpang yo kiki garat hadu tata ke Baningkong do ke bang ai hak ni film kolong number 1 do ke quality ba ndon bala ban beat yu kiki hadu mentah ke quality jangko video jangko film ke best hadu data bat ngidang kmi linti ki film kasi jentia ke badang mi ke long shishu ki bakam itana shishu ban yo kum kini ke quality bat ke baar ngai i ka jingsneng ke bangayo na kini film golong ba ha ga sla prothei ke bangidang ima kini sla prothei nginyele barbor ban em gajing em ba nomor gajing seng bangayo na gani film golong ba da phile kaput you know phile snew kan sawan phai bit chipi hagobi gasi debat kabalai gade ka acting jing ki artist kamdam ye wanri da deisha da actress ba paw ga jala bad bala shisha ban ak ye ga story kat kum gajing dawa jing ka script ada gajing ro wanri ye phira kamdam I child artist ru idala shisha bang andai I ubun gibriu kita jauh umat ya ke benta juga. The overall perfect kini ke film kadau. Kalau pelong ikut ba bandan kadau hi ban pet ya kini ke film. Kiki nang ya cekmat. Ni nak liang tong ate ngasngo ba lum ke mensem dapet ke tu ke film. Hakapor bangapi kini ke film ngasngo kum banganiam. Bad hakajo kapor nganong ipi ki ba sawan sakhi mapi pet dala ki jong ikmat ki jong pi. Ke film ke ba pher pha. Long hado ki quality acting ki artist baro no ki babit shishaban ak ye kene ko film khamtam me wanri ma kumba ongi ba pilar ide ba nang shishaban ak kata ka acting dade haka dade ba idom ne isto silo ilong ni ba trim shishakat kum ka jing kwa jong ka script ma bat kuai ka banga so dia ba namar ba kade ka film ka ajin sneng bat ka pelung ya ka mesin jonga bangidai ban it lelaki kon ikti ne ban it iki paramarjan kajing senang ya baro henry pamtang khulung bat iki belarang ba samlaru ide ban abandan kata mesin ban itu kalian badan termesin ngulem ni kiwei mo ya ngaku ban ong ipi pai ba batin masaki lelaki jong hikmat makane ka film kadau ka film ba dan jingmut sisa bat ka ajing senang yang i kunongin ya haslayan ni urthe bat kerpat ipiro bakin nyarap kum hakipor menswa bansa irab yang ingah kini kipor kenang banginang ba bale kiwei ki film ki bak kapan biang susuma ya ki film jongi manang penta bat pentiu ya ki kam ki jam jongi bat kumjoro ngai kublei ba ki krot ilong iba bit sisa mo ban shoot editing baru aja ala la ibang sisa mo dapat kani ke film asal kumba ndeso bangan mi tangba kelakut pat hami mah dengan kerpar ipi ba bakin wan ban ya kersan ya do rekat bagi naga por sekepor beli sipon bas kowe ngaban dong ba dalong hakani rukom ki film kasi hadu kani ke quality kala yo nga onot banong ipi kena samla wadum ku slaitan tangkawat kam wat jam lingba ki film ru kan selong kalat kelenti ban play ya ke kamai gaji naga benda jong ajupi bat gaji kedu segi ba borok kani ke film kadang ne Sementara tayo berkepor golong nado kepor khatway beje ar beje sunshting but nyosting but
ginang khwi lindi ga jingkrishan jongpi nang ni skmat ba ki khon samna gi hebaret kinang kiyo ha ki sap ki phong ba phebro pher gi bodang gajala khamtam ha ga kam ak film ro Nak lihat jangan rumah kalau pennya ni film kalau saya kalau film ba internet ni pennya duk ki location duk ka riam duk kini ki khamtam itu ki kali ndai mah tika kepennya terak bahaya ni film ka quality jong film tu kala ara bahag la kentiu te haji saya ngari we ni ki artis satu film te bara kepada nak lihat jong jingsa te kene ka ketua jirua jingi jayu te ketua jirua tengah ngarung la sedang ban penikai kena te ngakermen bandara